Penny lasan. Best part by kum ne bo klik ma san. Nah, shit punya. Man. Kena beli bisa sini. Kena apa bagian dia? Jadi yang shit yang apa sih? Kena kau shit yang ni. La mi se ma. De besar. Ai nak tak asu. Lihat dia yang ni lagi. Halo. Nak phone ni try dukan ni man. Lain ni pada kita pada jalan dia kan ni ke kimchi bermentah kan ni kami mo wilayah plan kumnihi bayi jangan ilawat syar cintre yang wilayah don ke plan bangilai cepat kau ke jaga apa mentah sini but kita pergi pisah ngilai barang kata dukan ni dia tu pergi di sini dia di lenti but kita le cepat polis besar pada mereka jaga dukan berbesar di besar kau bangyo itu social media but kita pergi ke jaga ayumah di ali lang mentah baru di ali lang polis besar kendai lah dia damit dia lah kanduna blok kaban kiot hai natagadaw nga ong bayad bayangin ng padajing niya lechwa siya po kitnay lahat ng manginlat na kiniki traffic jam kasi kasi kami at pi siya niya tilak keluar square mo banok siya po tilak keluar bamday siya office timing mentah dia setang 5 minit hingga po italay. Halo pelok perjalanan yang sahabat yang fikir kini YouTube channel kecil ini tem tas ni lah. Wan mila dan po pibi tem ngatang suan dap sau trai bagi jomna he tem mi mai nyamun le be siang jing sha tang ba mi pa yong akwa le pibi blasem ju pibi bat lakwa la tham moi la kwa li ba teng o te chan la search ka jaka e yong dan kene ka ruai kan tukan ka ba uni ba bai tanat bat babdas ba teng o chal nyen le ta teng pat te hira ni siap empat le pat julet hira ngiru ya kata nyempat ngiru empat le ngaru empat le dra te matang ni le nomo ni pini kita kan apo kai mentang kasih along asisten atliki helmet ibas pos bien atliki helmet kai di hai Video so lak kelut syadai las lemba nadu bapen kriya yakin ke nong de madan ne mang juan syusnya Allah hadu kani serta ke polis besar tak kain ngarum jupai ra tak naila la da pesha ma best padai layo ya kelut sya ko mangili skim kalinti skim ngam ji ban ya kali agang tok Tias, hustang na penstang. Ila poi la semana ila lalet. I love you. Stang tu kan itu ya. Leda. Keluj bahapat dai. Biasa. Tim tang ni listik kan sya. Drumlan ka depot drumlan kata kedukan ke bangi menlej mangi. Ti parlo ko mapioi kati kalenti highway jong ka PB mah nang tay kalenti jong PB ti kati kani pi buat be kani ka dukan ngatrai bon na plang jong PB be chui kani kalenti nang cha nginya kam stash kmat ba pinsa I ka dukan rimlan mah ti bus ila yarap yang banra no ketika helmet na mga kya balat bas hangat like long tikan dia kan kata kadukan dreamland nang ngatray na pedeng jo fibon hagi balawan film bang ni itu kala kamero dal mi ma ti kadikan ni kan kata ka dreamland tingin yelik pen hai takadukan na marba kisut tang adjacent to dreamland nginya pet mo nginya keli katay na mo ngin keli. Excuse me sister, this Meghalayan experience dang thank you te lara phila ya wan hang ne dreamland building kadesha
Bo. Bon ya. Syarat. Nei. Singale. Dia ingin jalik. Bun bahagi dukan hang ni. Phi ang nang teh wan hang ni bi kam skisa. Dia Dakar lah. nang berbalik ni ha dukan unik. Berbang bagi deh ni ya. Kali kam senyu em. Dan ha kalak ke mai. Dia kau kate layu ibi. Tay kendus. Pi. Tay kendus ni rumanta. The Mekarian Experience by Agape. Itay la kende. Itay la kende la kualit na umta petsim apsure yang ha? Kumta. Nang hap niya nele. Inya riyo hi try ki jaka. Ndere inya yo hi em. To inya rumna. Rumna cha. Dia perlu katu ya rumah ni po. Restoran ni demi kalian experience no. Oh, ada ni ada on order ya kibam kijoni pak ni sekali ke kibam ni order dia Kedua ni badan ni restoran dia live mai mo yu tingin sekali pinta ndi bang ni cuba tai sekali pinta kisah sisa yu putaru hani hipi order ni kisah ni hipi ya video bos abe dabam rukun baik deh ban sepenuhnya surrounding jauh kan ya restoran tanan ke tiap lama bas mah siawan mah kisia mat ke bam tu ada kalung kumnu latih ban ban de ngal tu recommend kisia ki nung kesian ki joni ki family members ki joni sebab siawan banyak mat kan ya restoran kerteng dan Meghalaya experience kepada apa Dreamland dia dah masuk dong namin entrance di Shimshaka right side di mau step di siapa kahajarong kadang ka jakasim tiket ba film apa kadang keneka restoran ke Sobhasiawan bang siama hi ba siapek kan konsep putaru tu mulai jeng iti kong dai tinggi seperti tamai pi dia perlu kini kata cakap syat putero jongki mah jongka Meghalaya live version. jongka ayu restoran ni Meghalaya experience mah pejin syat ni kong syat dia the first time kita pergi ke restoran syat putero pejin syat best part by kumne bukulik mah besar. Nah, shit punya. Man. Kena beli shit sini. Kena aku bagian yo. Jadi yang shit yang apa sih kena aku fikir yang ni. Tujuh Lami siap mah. Dia besar. Ai nak kata asu. Lihat dia hanya lagi. Lihat nak kampat apa besar mah. Sila beliau kini jor ni salad ni deh. Ketiak kepada cakasat. Idang ring ring up kan. Oh, kita bayang ni rasul lagi. Ada setang lagi. Piru dah share best ya. Ngim nak yang training. Pilih training dah mana? Pilih training. Apa yang kan? Bas. Kau beli sibun mah? Tong kau, tong kau, tong kau sibet, kau kami tong kau semua lah kacang, kalau kamu di kacang dia, oke lah, si bang ada, kuah ada. Share share live dengan share. Nada da Julia, canção. Mas achei meio Clean option. Clean kumulai angin. Sudah lupa kita nak bagi kita cancelan. Okay. Nanti kau yang bersih clean lupa Julia dah. Ini sewan yang next one. Next. Aku boleh mah. Kira. Dia perlu kini kita paham kerja kelapa imah ni kerja doa kini
jor ngam bat kini ki new chutney new sopaingon damakala new phol te ru te winya o green salad te ki jor khle ni dos niang ni mshi sarwa ni putharo dapat do jam siap ji ban ni pat ki extra ni mah ngam tip ni siap ties dai dim dai hơn nè bas hả mas siakan kan tahu pinnya kam sender ajakan ngin bam sha hap sender manu sia komen manu ba jule ting le bekan thai ba hap kin sender sha ngin sayo ba mangi sendrang kan thai apa sender ka bam pe itanar pa long kin tiak baไปกันเนี่ยค่ะsurrounding jom kanเนี่ยค่ะrestoran mo tengin speni bahas bet ndang ila dat bam ke mentang speni tang nani na jaka songru ihon radai speni bah hidan ke te pat ni yang maswana ini ka bam dos ya kan ne ka ini masna te perlong tang ini tang no ya ka bam ke jengi pat pias ko sedian jengi la ya tem background music de wasui wajib skap ta background music skap ya kasur ke jengi ke bagi keren mangi modos jah dua yeswa in naswa dah apa dah kerja deh sebab terus dia dan dua tomat shop ladies first tomat shop tu kerja tu mat shop terus tu kat boong jing penya humanistar mah tomat kan tomat pinapan nama yang baru like that they time si mình còn là bam do jam buat putero ya do jam tak ai review kan yakin nong pen lihat bas tak ai review sah tak fashion kamera review pas kamera bang longkum no jam kado kung bang ngay pi gadi si mình coi nga babam do jam ya bang thank you tengarungan mas no ngan mat kentaka tau putharu jam handungan no mah tau please help me jam siapa buat kon apa di berkasya nabi tapi ya kasaba bahaya pilape memang church I know piruan with I know bang bahang jam atau putero basah buat kedua kalau kababang pasok bahang pokok kijoni sewan buat yang mah kan ni kabam hani po dan Meghalaya experience kemudian di Jerman buat kalau kababang buat 12 lama lama tan putero 11 lah buat mas kerja dan lama kerja kita buat tai kalau kumno kabam kalau kumno kerja rumah dia sebetulnya tentangnya continue soal kabam banyak sebatai di kita rumah saja Sharu kalawan syasau he ha pila syasau ru ti syadut jangaru ibang ha wow let's go isu it ba nai pen khat yang apa piti pen khat yang ah subang pade ta churwa rồi salad ibang de rồi khat be haju la bro kan ada labiang penyang ini mes no ni ngila de bam tu putero itu dos lalu tu putero mes no sekejap ibu ada jis oh utiba yo extra ni ini sya aman pen dos ini perseben ilang mix lot hanya tingin dalaman ngila yang setiap dewe dia perlu mengetahui mes nama ba wasui bang ni kami aban pen
por bangin bang atan namar ba ikem expect ngakam expect mangaba in one net block bangin le block sentasnya akapawan bang namar ngakaman ra tiar di ngacuan chau tribi jonga sendan mai yang ngatngan yang ya bang ya dikas ni tibi tingin le block sendan lo bang ini kendu sendan ya family member si demi mah kendu IPCA kada pe menyam nas mah mempersilam syuk nomor kedukan rola cintan dong bang ya Abang Jordan nam lim pasti tebas. isu di kem Ay nabi. woi Kapit ang lahat na. midi gang ne belas lo kat sebalai ya sacrifice na Minta jong kita pet. kabam tin das ti dos kita mau PC wan ma si wan try kador ka batang biang batang jai bai ke batang bang jempa kador si wan try mah Kau tu bukan bang. Pendok mobil. Ini tiap bahas bukan. Jangan kat syuk. Ngambil yang sekat ingat, bus tu bang ni. Kat yang semua Yang sebab, jangan sekat mana? Si bang. Pilih jangan tak sampai. Nak kuat syuk jauh jangan buat air. Masuk iya. Bang. Dah iya jangan dah. Tiada pun koru apa ini cuy. Nenang. Kemarin kau street show kamu semua dos, apa ni di last kau semua dengan kapal kapal kamu. Yakin, wait deh. Jangan nasihat. Jangan bisa ikan dua persibit mah. Pej perlong ni kong slow, cing slow tu apa sih? Ngalad dia belum. Ni apa? Lengai. Ni balingai beh kakam kret ne, kambam ne. Kam habaya tu lengai semua. Kafil kum no. Kadi bahannya. Kalau di bahannya tak kafil. Jodoh aku babam jodoh penting. Hon padan. Atilah tias. Ti perlu katung nilai depan bampat. Untuk ni masih depan tanya. Mino namanya banyak nasi no syabangnya ngin mi. Kemangalang itu ngin pergi ya surrounding jom kanita restoran mah. Baik siapa yang mau pergi hang kemat jungi ti ke itan baik dong tiap bahan dong si koi bahan mah. Ti ngin. Ngin pergi dah pergi utama. Paper lock kalong kum ni kan. Ye surrounding ni. Baik jai long tiap bahan. Kan. Niki bo niki hangat bo niki cingdeng ni kilokat makinnya aspasan po kinnya awan itu spa itu ni kidia kinnya mendai baki pokai kidia ni kita sam Agak fifi tu ni mendai dah ingat ada kiwai pay tanah itu pay long kena klik surrounding pay kini kita cukup mah dan kini jonggaro ni kasih teh cantia pi itu kita sampai pay alright kita Nice. dan dai kamu kata hidan Dan nak bakal berjenang. alright Kita itu baru-baru tu. alright pay niru kita bisa ni bagi dia mana ni kan
Katihakan jakasyat putero teh. Beliau semua tingin pen iya pi kum nu kalong siapa mah tidak tahu close hendai dang open tayangi di kete kum pio i bisa kijing kang lo jing trim ti pen iya pi siapa mah kalong kum ni kan siapa kita na hagen ti ari kitchen le Halo. nak phone itrai dukan ni man Dengan batai pi ka ba mania apa dan Meghalaya experience kalau ke bang bah ka dor keempat dalam kadang long affordable price bah kadang jam dor bah ki karukom so jam ki staff kom tidur dukom tri jam ki staff jam kan restoran ro ki long bas bah ma ki tri bah ki so bah ma ya ni ki ko semua ndai tai ni ya bor ko ki bawan ka nilapen adum ni ki tri bah bat galis mo pun suko bahatan ni oh ka jam bah benar ki chula yo sikit ha oh aman kan kasi asma pa ni oh kadai Dinai sekali. Katar lalu nilaam kumbangin bang kami kata layo do so mla syup mla pelut itu hijar Mini iba ijoy ang mga next travel ka. Nang ilabang pada ada. oh ada kadang no dia perlu pelatih kuat bantu full detail kan ni ka restoran dia ngisah sabu ya ka page Instagram page jongkan ni ke restoran apa description ka jongi bat ki phone number jongki la bat pin kontak i try in sepertai kade hamarai bat hai ila batai phi ini ni batai hi phi mar kane kade pada po dreamland dia mas rung namanya entrance fish shim shaka right side dia pin sa kade po jongkan ni ka main entrance pangilap ni imnya dia dah pilap di dia lalap bat wajah kalat banyawan ban support ban I mention ya para kasih para lokal pada banyawan yang mana kan kabam hani apa Meghalaya experience restoran mah bat putaro basau jam ha siwan mah dia mah namar niyo putaro hatu tu ni order hatu tu bikin siap pio basai putaro kom tahi au buklai kom tahi teng siwan mah yang next se buklai mah oh dia chong ni mina ni ra kadang sa selembang terlalu siang pagi dia chong ni ya cak perlu kata ngila ada penyemi na tu napa the Meghalaya experience restoran mah dia kalong ke sultan bang yop la bang lima tu ka dukan bat kadai ke dukan ke badang population him tadang so banai ngil kila itu tu staff ini bat kabam ru kalong ke babang bat ka kum so kalong ke internet bat ke babas bama yes yang professional bah kuat bah jing kulit ya aku bang orang minute 10 out of 10 100 of 100 jing bang dia subha karpat ipi baju kerjaan si rahmengi saya lek pania try ka ba ma tu kalong ka babas bat oh kadoro ka badang jam bah mo kamdei badang yopi ong ba hapo pipi ki dukan kilarem tang bah tu ka dukan bangile ngim ta te ka tang jam ba mo ka badang bas bah da pi alam ki family siru kampat da kata than kata ta ban akwa ba bat shoban kun ikani ko video ngakwa ban an ai kublei i try jom kani ka restaurant mo ba ila ai discount ni 6% dia publish bun kong lada pipe kena ke video jumi sebahasa komen lada pipe tu mulai insa ki staff jumi ki pai tu itu itra ni staff jang dukan rumah sahabat share kena ke video ban toy shaka dukan ke jangki mah
Kenapa kita I akan jing I play ki jong lagi. but kam expect kita bangin ong ba in yo kata ka discount ne ko offer nomor ba kane kam de ka video promotion kane ka de bej ba ni kwa hi mangi bangin lej akinu Personal time jong mo. bangin lej akanu kanu kadukan sa padang population bangin lej try ngin lej mat nang ba iru ngin yo bangin mat ya ka pam ka ba Bagi tu ru. Thumai bat bangin yo bangin batai ru iki mo ki family members hoy nang ba PCR ru tin dang yo ban di support ke para lokal te nya support di ya Local support. Yeah. Local for vocal for local. Batik dia lagi para senang. Ada ketika motif jangi nata kadang ini ban kentir ki para do personam jangi badang beli dukan kemai. Kan dukan kemai balada don pring batik komiki dukan bang dukan ngin sawan kasih balang unik-unik lu subhaban ya komen bat ngin saya wan dukan ke jong pi ne dukan jong ki kat ban pi ya tu ada pimla ban send ha po YouTube tu pila ban text ni ha Instagram share ki ban ngin sa like ban coverage ya ha kan jaka business ki jong ki ma ban ni ma ni ya thi tak 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 tahi te kat ni ka video ngin pit kon nang ni ban ngin skill do pe pi bro khai kan next video ban son ban subhaban sia like share ba subscribe ba se ba te kan kod mo pi bampat subscribe na wud nang ba phini I yaki next video ki thmai ki jongi ma ki ban sawan ki tour ki jongi ki la chan wan hi ki la chan sedang ni tour te subhaban ya subscribe bat yaki video ki badang penting ni ko shlong ini ya no ban pendem no man tau banai ni kita yo ki bandang wan mar ki video ki dan hi katukan ki badang penting ba sepang kau dan kawi ka dan katu ni ki video ba dei jongki khana jongki student bangi mut dunia by kelas ai katuru ngin pendem no hi bangin lach sa ong thok mo aki wei teng bangin pendem no bat ngin yo ba ban like kali aru jong itu bade hot yo ngiru ngiling a hi bangin yo bangin pendem su ya ki konten ki jongi te so bangin sedang ya katur in pendem borokhat ya ki video ki bahasa ane po shlong ke Saya pi asmutu I ka jimbun kam ka jongi mo de buat apa itu batik ya ka ke bangile ham ka malah ka sini pi ya tip di ka jimbun kam ka bahari hai de wala kata ini ai ka por ka samai na mata ka jing ring dol ni ring video na mata ka jong pi. Let's bye bye and good night.